Yes, nizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ni Waka Waka Podcast. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kantu kamaze iminsi kandya mu mutwe, ntabwo ari n'iminsi n'imyaka, maze iminsi nibaza ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi bikirukanka mu mutwe, ibinyugunyugu, ibivumvura, ibintu byinshi sinumva ibintu biri kujya mbere. Sinzi niba mwibuka urupfu rw'umugabo bita Saddam Hussein ubwo yicwaga n'abanyamerika bamumanitse. Videos ziwe twarazibonye hirya no hino, bamushinyagurira, umuntu wari umuntu ukomeye cyane rwose, umurambo we no kumanikwa kwiwe bizenguruka imbuga nkoranyambaga hirya no hino. Amerika n'inshuti zabo, abafaransa n'abongereza n'abandi bari muri NATO bica Muammar Gaddafi. Umurambo wiwe twarawubonye ushinyagurirwa, turawubona ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Intwari yacu, intwari dukunda cyane, Che Guevara, nawe abanyamerika bamuhitana. Umurambo wiwe waragaragaye ndetse banamwifotorezaho bamushinyagurira. Uyu munsi rongewe nkaba nkomeza kwibaza nti umuntu witwa Ben Laden wisha magana n'amagana y'abanyamerika, wahanganye na Amerika imyaka n'imyaka, agashyirirwaho amamiliyoni n'amamiliyoni ku mutwe we. Uwo mugabo yarishwe, ntitwabona umurambo we, byagenze bite? Nicyo tugiye kuganira muri iyi podcast. Dusubiye inyuma mu mateka rero. Osama Ben Laden ni umugabo uvuka ku babyeyi baturuka mu gihugu cya Yemen, baje kuba abimukira muri Arabia Saudite. Bagezeyo bahabona ubwene gihugu ndetse banakomeza kwiyubaka, aho se yari umwubatsi uteye imbere cyane, cyangwa se navuga umwubatsi ukomeye cyane. Uyu mugabo rero yaje kubona amafaranga menshi cyane kuko yari mu gihugu kirimo gutera imbere, ibikorwa remezo byubakwa hirya no hino, aza gutera imbere, aba umuherwe cyane. Nkuko mubizi muri Islam abantu bashobora kugira abagore benshi, bashobora kubyara abana benshi, niko byari bimeze n'iwabo wa Osama Ben Laden rero, aho abo yavukanaga nabo bari benshi cyane, bagera muri za 100. Aho rero uwo mugabo yaje kwitaba Imana, abana be basigara ari abaragwa b'amafaranga menshi cyane, aho uyu Osama Ben Laden yahise aba umuherwe mu mamiliyoni y'amadolari. Ariko noneho we ntiyakurikira inzira y'umuryango wiwe cyangwa se iy'abavukanyi be. Abenshi bagiye biga mu Burayi no muri Amerika, ugasanga n'imico yabo bagenda begera cyane imico y'abanyamerika n'abafaransa cyangwa se n'abanyaburayi. Uyu nguyu rero we yahisemo gukurikirana idini cyane, ashishikazwa cyane n'icyatuma idini ya Islam ikomeza gutera imbere, cyangwa se ashishikazwa no guhangana n'abantu batinyuka ibihugu by'abayisilamu. Aho ngaho rero twahera mu ntambara y'ubutita, aho habaye intambara ikomeye cyane y'abasoviete bahanganyemo na Afghanistan. Ubwo abasoviete bashakaga kwigarurira Afghanistan, abanyamerika baravuze ati aya niyo mahirwe yo guca intege abasoviete, reka duhanganire nabo muri Afghanistan. Ahangaha muri Afghanistan rero Osama Ben Laden abanyamerika bamuhaye buri kimwe cyose, bamuha imbunda, bamuha buri kimwe cyose, bamuha imyitozo, babongera ubumenyi. Ni naho hagaragaye bwa mbere izi anti-aircraft bita Stinger, niba muzibona muri Ukraine. Ubundi izi ntwaro zahawe bwa mbere abatalibani muri Afghanistan ubwo bari bahanganye n'abasoviete. Intambara y'abasoviete rero yaje kurangira, abasoviete bamaze kwemeza ko iyo ntambara nta kibamariye, barataha. Mu gutaha, uyu Osama Ben Laden abanyamerika murabazi, iyo nta kintu bakigukoresha bakujugunya nka toilet paper. Nibyo bakoze rero kuri iyi Osama Ben Laden ndetse n'umutwe we w'abatalibani. Aho ngaho rero Ben Laden yararakaye cyane, ahita abona ko inyungu bamushakagaho ariyo kumuhanganisha n'abasoviete, ariyo guca intege abasoviete, nk'ibi ngibi biri kubera muri Ukraine neza. Aho ngaho rero Osama Ben Laden yahise asubira iwabo muri Arabia Saudite, ariko akomeza guhura n'ibyihebe hirya no hino, kugeza ubwo yaje gushinga Al-Qaeda, ari product y'abanyamerika. Ubu rero bikaba ari ibintu bivugwa ko na bamwe mu muryango wa Osama Ben Laden ari abaherwe, bafite n'imitungo ikomeye cyane muri Amerika. Hari ibibuga by'indege bitunzwe n'abavandimwe ba Osama Ben Laden kandi nta kibazo. Ibyo rero nibyo bituma nkomeza kwibaza nti iyi product y'abanyamerika yabatesheje umutwe, ikabicamo benshi kurusha uwari we wese nk'uko babivuga, ikabatesha umutwe bakayishyiriraho amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari ku muntu uzabasha kumufata. Ni ukubera iki bamwishe ntibamwereke isi?
icyo gikombe baharaniye bakakibona ntibakizamure hejuru ngo isi yose ikibone. Iki gituma nibaza nkavuga nti ese koko Ben Laden yarishwe? Usubiye inyuma mu mateka ukajya mu cyatumye batera Afghanistan, na amadokimenteri atandukanye nagiye ndeba. Ibi ntabwo ariko kuri guhamye, ni dokimenteri nagiye ndeba, n'ubusesenguzi bw'abantu batandukanye, nanjye ngashyiraho ubusesenguzi bwanjye. Ariko bigaragara ko hashobora kuba harabayeho plan. Urabona Amerika igiplaninga ikavuga iti reka dupange tube duteze intambara mu bihugu by'Abarabu kugira ngo tubone ukuntu tuvomayo petrole. Ni ibintu bisanzwe mujya mubibona no mu movie, n'Abanyamerika ni ibintu bemera ko bajya bakora. Rero hari bivugwa yuko yari plan ya Ben Laden na George Bush kugira ngo Amerika ibone motif yo kuyobora isi, ibone motif yo kuvoma essence mu bihugu by'Abarabu aho ishaka hose, yitwaje intambara y'iterabwoba. Ndagira ngo dusubire inyuma gato turebe iyi ntambara y'iterabwoba. Iyi ntambara y'iterabwoba ivuga iki kuri Amerika? Intambara y'iterabwoba yahaye Amerika kurenga imirongo yose ntarengwa, imirongo yose itemewe n'amategeko mpuzamahanga. Amerika yarayirenze. Nkuko mubyibuka, Amerika yateye muri Iraq, nta mwanzuro wa Loni wemeza ko uha uburenganzira Amerika bwo gutera muri Iraq. Uraba ari ibitero byose Amerika yagiye ikora mu izina ryo kurwanya iterabwoba. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyahaye Amerika ubudahangarwa bundi budasanzwe. Kuko niba mubyibuka ibitero bya World Trade Center bikiba, George Walker Bush yaravuze ngo either you with us, either you with them. So niba uri kumwe nabo, ebane turakumishaho iki? Urufaya rw'urusasu, igihugu cyawe turagisenya tugishyire hasi. Ni ukuvuga ngo intambara y'iterabwoba yatumye Amerika ibona uburenganzira bwo gushotora no guteza intambara hirya no hino yitwaje icyo kintu cy'iterabwoba. Kubera ko ugiye mu mibare ukareba abantu bapfuye muri Afghanistan, ukareba abantu bavuye mu byabo muri Afghanistan, ni abantu benshi cyane. Niba mwibuka muri Afghanistan, Abanyamerika bahageze bagiye kumodernizinga igihugu, kugikura mu mategeko y'Abayislamiste, batangira gufata abanya Afghanistan nibyo babajyana mu mashuri, baha uburenganzira abagore, batangira kubaha akazi hirya no hino. Ariko Umunyamerika yagiye gute? Umunyamerika avuye muri Afghanistan, ba abantu bose yigishije imico yiwe, ba abantu bose yahaye akazi, ba abantu bose bamukurikiye, bahise bitwa iki? Abagambanyi muri Afghanistan. Niho hava amashusho mwabonye Abanyamerika bari kwitahira, Abanya-Afghanistan bari kwirukanka ku ndege basombera indege. Tekereza nawe umuntu guparama indege, wumve ukuntu ukwiheba kuba guteye ubwoba, ukabona umuntu arirukanse aparamye indege iguruka. Birarenze, ibyo bintu birarenze, birimo n'ubugambanyi buteye ubwoba. Navuga ko Amerika yagambaniye bari abantu. Ikirebe rero Amerika ireba cyane, Amerika ishyira imbere inyungu yayo mu bintu byose. Ni inyungu za Amerika ziba ziri imbere. Ahantu hose bagenda bitwaje demokarasi, ahantu hose bagenda bitwaje intambara izi n'izi, ni inyungu yo Amerika, ni inyungu ya Amerika kugira ngo ibone ukuntu isahura ibindi bihugu. Tusubiye inyuma ukareba ku bantu bavuga ko iyi plan ya Ben Laden na Amerika ishoboka, nuko usubiye inyuma ukareba uburyo World Trade Center yaguye. Nkuko mubibona, wagira ngo World Trade Center yari yubatswe n'umusenyi. Ubonye ukuntu yamanutse, ubona ko ni ivumbi gusa rimanuka, nta kantu na kamwe kari gafashe. Iri ziriya nyubako zombi zamanutse nk'ivumbi hasi, ukagira ngo ni inzu nyine y'abana bubatse mu mucanga bapanga kwa kunda abana bubaka utuntu bakazamura. Ibyo rero bivugwa ko ishobora kuba ari conspiracy iteye ubwoba, ari conspiracy yo ku rwego rwo hejuru. Ushobora gusanga iriya nyubako n'ubundi no hasi yari yatezwe ibindi bisasu biza gusapotinga ziriya ndege, ku buryo umuriro nuza kugurumana na biriya bisasu bigaturika, inzu yose izahita ijya hasi. Umunyamerika aze akora ibyo ashaka mu rwego rwo kwihorera, mu rwego rwo gukemura ibyateye icyo kibazo. Nta kantu nkora ntekerezaho nkavuga ati birashoboka rwose. Mushobora kuba muri hano muririmba muti Ben Laden yarishwe, kandi wenda Ben Laden yibereye mu biruhuko iyo ngiyo za Texas, ahantu
iyo ngiyo mu mafamu ari ahantu muri famu yirwa yicaranye na Bush batera story, kuko ngewe simbyumva kuvuga ngo mwishe Ben Laden, mukoze operation yo kumwica, muramwishe, mugiye kumunaga ngo ahantu hatazwi, nta foto nta video nta na kimwe. Ubwo se abanyamerika bo barabyemera? Ahubwo Amerika umuco wayo ni ugufata umuntu yishe ikamushyira hari ikamushinyagurira. Turabizi, twabivuze, byabaye kuri Saddam Hussein, byabaye kuri Gaddafi, byabaye kuri Lumumba, murabyibuka. Nubwo mwarabonye amavideo ya Lumumba y'agashinyaguro, twarabibonye kuri Che Guevara. Nukuvuga ngo abantu bose Amerika yagiye yica, yagiye yerekana uburyo bagiye bashinyagurirwamo. Ni gute umuntu yica ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamerika tukaba nta kintu na kimwe twabonye, yaba ifoto yaba video? Ibyo bintu rero ngewe bintera kwibaza cyane, bikantera kwibaza cyane, nkavuga nti dushobora kuba turi hano tuvuga tuti umusaza Ben Laden ikihebe, Ben Laden yaratashye kandi yarangije deal yiwe, ubu yibereye mu kiruhuko, yibereye mu mafama ahantu. Nkuko nabibabwiye, umuryango wiwe ufite imitungo myinshi muri Amerika. Ari abantu bavuka mu muryango wa Ben Laden babaherwe muri Amerika, bafite amashares mu makampani akomeye. Ntago byaba bitunguranye wumvise ngo nawe yibereye muri vacances hariya n'umuryango wiwe, cyangwa se ari we niyo yaba ari wenyine. Ariko byibazeho nawe, namwe mubyibaze, mumbwire muri comment, mwebwe mubyumva gute? Ben Laden yarapfuye, Ben Laden aracyariho? Iyi ni Waka Waka podcast rero, aka kantu mukansubize muri comment hano, dukomeze duhana ibitekerezo. Blessing. Imana ibahe amahoro n'imigisha. Let's beat on the beat.